Assalamu alaikum. Aleykümselam. Alışta versen de ister. Ne gitti? Usman gitti mi? Hamza'nın kim der koldan geldi ha Kırgız'dan. Assalamu Allah razı olsun. Allah razı olsun. Teşekkür arkadaşlar. Rastlarımızda sohbet yapsın. Atakul. Oh. Birimlikte hareketlegen fond var bizde. Mümkünçülüğü çekilgen jaranlar. Oşo fondun jetekçisi meni. Bizde kaydigar karap tura almadık. Oturup ошол Hamza'nın ошо кичине болсо дагы биз салмыбызды кошойлу. Биздин да жардам издейсин. Şu Allah bir Allah şifasını verip şu sebepler var. Sakayıp geçsin. Dep otura alбай geldik uka. Анан атаплакка ушуну видеону болушунча подписчиктериңиздер көп аябай. Бүт жөнөтсөңүздөр үйүндө 6 саны аман жаткан балдар бар. Бир жакшына чуркап жүргөн кишилер бар. Ошолор үлгүгү катары ошолор келип 500 сом болсо да 50 сом болсо да берип кетсин деп үмүттө келдик. Мен Караалжан айылынан келдим буйгаданчы. Ушунда атайын келип ушу элге кичине стимул болуп ушу бала жакшы болуп кетсин деп алыстан келген ушул болду. Үйдө жатып туралып атты чындыгында анчы. Ушу бала жакшы болуп кетсин. Şu Hamza Allah şifa ver. Şu жакшы болуп кетсин. Атасын Кайдыгер карап тура албай келдик. Кетиптир да. Ушул кичине bir 13 000 акча чогулуп элек ушуну bir кимге тапшырып коелу атак. Atası var mı? Kuşlarмен Ceket кетти. қалды. Атасынын ордунда калды. Атасын борборго срочно чакырып азыр жөнөттүк. Учуп кетти. Бул жерде өкүл өзүм. Бир тууган бажасым мыначке. Азыр касса ушул жак. Канча сумма? 13 000. 13 000. Kassага мына аманатты берип атабыз. Толкундадым, кечиресиздер. Altı sаны aman oturup şu yerge katan basıp kele almadыңыздар. Keviringizler. Buna kimler geldi körüp alыңыздар. Körüp alыңızдар mı? Bular kimler, sizler kimdersizler? Bularga kanday takdir verdi, sizlerge kanday takdir verdi. Altı sanыңыздар aman turup şu yerge kadam basıp keviringizler kelip koymadыңыздар. Kelsеңizler bolot эле. Бирок Allah razı olsun, Embank'tan bolsa dağı elektronlu kotorduğunuzlar. Ben aytayın degenim tuра түшүнүңүздөр. Толкунданып атам. Ар кимге аргандай тагдыр берет экен да. Мына булагаларыбыз ар кимиси аргандай. Кээ туаса коляскада отурушу мүмкүн. Кээ канча бир убакыттан бери коляскада отурушу мүмкүн да. Бул оңой эмес, оңой эмес. Кээ адам төшөктө жатат, ал ушундай коляскага отурууну эңсейт да. A kevir adam var, kalyaskada oturat, putu menen baskısı kelet da. Kevir adam putu menen basıp jüröt, velosipedi jok. Velosipedke jetkisi kelet da. A kevir adam velosiped teğip jüröt al, mataskel teğip жүргөн adam машинаga jetkisi kelet. Ar kimdin eңсөөсү ар кандай да. Мына ушул кишилер ушул жоон топ бардыгыбызды дагы ойготор иншалла. Уктап жатпаңыздар. Азыр ушул видеону көргөн болсоңуздар максималный таркатып тиги экранга койгон Embankка болгон көңүлүңүздөрдөн чыккан акчаңыздар которуп бериңиздер иншалла. 170 миллион биздин колдон келе турган сумма. Колдон келе турган сумма. İnşallah. Allah razı olsun sizden. Elden aylansa olur. Elden aylansa olur. Elden aylansa olur. İkinci 170 milyon çoğulsak da bulat özneyiz. İnşallah. Anı da kılavuz kuda kalası inşallah. Musulman kim eken büyük günde görsöp turatma bir tuğanlarışı Musulman